CJ Asian Cosmetics Center, in collaboration with Bethany Hospital Shillong, brings you a one-day CJ Cosmetic Surgery Camp on May 29th from 8 a.m. to 4 p.m. Procedures include eyelid surgery, rhinoplasty, dimple creation, lip reduction, and more by expert hands. Call 9863-159-229 today. Hakajengja kabalapan kendet bat penparan yang kriat kirupat ba. Kawi kelong kemie keberang syedap Pak Sumar haganong Port Civil Hospital tang hadian katu kene sengi kat bakadang nit sabar lam ikan mandu kenjakan phat dekat met jongka. Halo kene kejengja kinong ngelam ke KSU nong Port Circle. Kilapan ramjor bat lit toket ru na medical superintendent jo kene kejaka Sumar. Kumbali ojeng tep le thu bakawi kelong kemie kaba na kisnong umdan Manipur kelalet ban Pak Sumar ban kha kelong haganong Port Civil Hospital hakash putrik jemang arajar arpusan. Bat hadian bakla daban khai kelung kalayo menit payeng no akakat sau terik jemang. Nerina do bakla mi dengan jaka Sumar kala uat badan jingthot hakamet. Dai hak arpsan terik jemang kat bakadang net sabar ba kala itu bala mi pin bandung no kenjakan phat nakamet jongka. Tang mar ya yo jing tip balo kene jingja kinong elam ka KSU nong Port Circle balalam khamat da Urishat Lapang, Assistant Secretary, lambat kidikot kilalet ya kendo ya Dr. D Pla ibadai Medical Superintendent jong kene hospital. Bantok ket halor kene kejingja. Bat nakaliang jong ini doktor ila kubur kejing bakla, bat kular bantok ket syusyu. Bat ban pentikena bakum kini kejingja kinong jasyu. Habakran ni kinong thok kubur Urishat Lapang uli tho bakaseng tang mar ya yo jing tip halor kene kejingja kilapan pau kejing sokya kebajor halor kejing tray torti di kinong tray jong kene kejaka Sumar. Uli tho ru banakal yang keseng habai kendo bag medical superintendent kiladawa ban penlong kejing toket ke babnia. Bat ban betha ki bor jong kene kejaka Sumar pat ba bakin pikir bha haba Sumar ki pat ba kenang bakum kini kejingja kin yang yai beteng syuk banja. Kasus ini nang Port Circle ni wanang ni Port Civil Hospital adin de jing ujor ni na iwi long mi basong basang ti ha pemdan ka jing ujor pengiyon ni kalong ba hadin ba ilawan ban khaklung ni Port Civil Hospital long ko kaladan ka jing le Turki na kalyang jong ki nong tre hang ni jing le Turki kalong ba hadin bala dap ban mi na hospital jing tin jing khaklung jong ni ilami ilale shing ba hadin ati duna ila dan ke jing stom ke jing akaba kaladan ka jing ni jago akapor belit penji dan kaliang jong i ila ujo sakaseng menhinen dan kaliang jong kaseng ruk marmar lawan hinen hi kaseng ni mani kendu ilong tre jong hospital tadi ngejong jong kaseng hinen nomor bakade sing iblai kaliang jong kaseng minum kendu ki long tre ni dan mentang lawan yang mata kasni bat milayo bat kendu ya di medical superintendent jong ka ni hospital ru kenju ru mila hak ka berkas i kendu ka di kemocho yang lang jong iru ila kubur ya kene jong kopi jong ki long tre jong na hospital bat mila tepat ki long tre jong na hospital ba kinlek ka pating e pada kaliang jong iru ila kubur ba kinlek ka pating e air ru bisnan nak mata de ki long tre kopi nak mata de jong skam jong long kopi ila tepat ni kinong pre jong hospital ba kin ai jong lot sang ba jong siap na pa ki long mi ka kerwo ka bana kaseng ka pha kalong na ka sien yang kalong ba kini meja su kini jingja nang ni sukmat ba kung kaseng ta ngilap yang iwan bang sai sin ba kin lero di sejam sebatnya